Tetoni chingi MCA wa Kibirichia Elijah Kirimi na kani tena kuga atata retu ni gavana wa Meru Kiraitu Murungi kurira gitikia munini wa speaker kiri bunge ya Meru kiria achindiru ni MCA wa municipality areas Murega akiara Kirimi ne kiri nombete kwithirwa gitikiria guchindwa na kuria Murega atumire kanya kugwatithania bunge na nkuruki amuria atigira ati kamiti cia bunge ni kuruta wira bu kubaterie muthirumuriki gatobechio no twikithurano kionde kiria kithero kireo ikithero kina muturo gashinda na uro gashindwa uni ndashindirwe imurega na nturuga Murega na inwe deputy speaker Meru County Government eu ni miari MCA wa Kibirichia Elijah Kirimi uriari umoro twagitika deputy speaker ndene county Meru akiona ati netikirite gushindwa kugakagwata Murega mbaru nikenda bomba gutania ngugi amwe endekiriwe akonekana kithumbia ntubara bete na mbere gutumira ithurano bibi ringa siasa untubara gwetito bobwega nonto siasa iji kachite na mbere chikireta mpathu kiri county assembly na nyakira kariba Meru kwithirite kwina lot of politics chumite kumana na gitegeki yake abati kuringwa kura rakiraringirwa kura na mtu mwa ashinda na gitebati gutumirwa kwathura na ntu ba Meru County gitegeki ya deputy speaker gitabatire gutumirwa kureta siasa no nditonete kumara kura chambiria kuringwa kutho kwina lot of politics na politics racheku itumboteria ntu betu ba Meru kintu gran kuromba no to constitution is very clear angora tutumira utongera bwetu pa county assembly butumirwe nikenda at least office of the speaker lead of majority and lead of minority pomba gwitangwe cia bwega cia gutethia Meru County government na assembly yetu ya Meru na kiuria kithira kaskumine ngavana wa Meru achoa gitigiki etho na macokio jaja oni antu baba nyibo gwete ndai project ngavana oni tari project ngavana nkora gura antu Meru tari project ngavana oni kirandare andare just preferred candidate naro nkorua ino kwendaya president wa US tuwe kwethia Trump furongi kana ni Obama ono mbwene Obama lakini tankaringa kura cia US Gavana Kiraitu Murungi atena kura atema koja assembly alinga kura ndene ya Meru County Assembly mbati ke atubara barungi kinyantu kwena ugera I was the preferred candidate moroto jwajo gucwa gitigiki ni gutigira mutongeri obraba ingi na mutongeri obraba nini bakwejamwe nikenda bagwatanira nkuruki kuritira ngugi county assembly ya Meru ngugi ya majority rinda iko karithirika ndene ya county assembly imbiye ngugi ya minority rinda igutetera kiama kiawe kukipu the government on toes ndenda gukaragatigati kao nikena mpumba dire temperatures chite no tutu expect thirikari iketho gikipo in toes by the opposition party in the assembly mbithirwa nkira nae majority rinda minority rinda despite the fact that na eto gwitia goro muno na tukuona kira tukwaraeria itubatere kuinika temperatures chite tukoma kuthwa twina thiri akiakiriria Murega ura na ino munini wa speaker akamwira tumine kanyagaka gutigira mendekithia mwanya njaya kuja gikamite cio ndene bunge nijo kinyira ngavana ni amana mawaziri nikina mathina jantu bongo paturene njomba kuthira na device yakwa ke my brother Mulega na no deputy speaker na harua ni ajo kigitekia ala aero no timbonete akiuga ge TV aga support thirikari atu no current government ngavana Kiraitu Murungi atumire liaison committee na report ya chijaira kukuruga liaison committee kuthikira maoni jaraja kuma ndene ya sectoral committees na select committees jiraja kukonia wananchi na oversight law na law na sheria nikenda ombo kinyithia message je kirelevant CC na nguge yombaguto ndene Meru County government bwega na wendi bwawe kinyoke ja kuthwa kwina minister ategwita ngugi kana inyanga vana no mwanka mutaratara jo monga jo thingatirwe jo kumuita gitine nkurukio gutumira uthu kumwita kwa hiyo nkuga atiri ngugeto oversight ndi MCA uni nkende ya komita na ngoyo oversight iri goka ya kuthorwa deputy governor kwi makoze na jo abati gwetwa assembly eja choke kiuria kwa ya kuthwa CC kwi na makoze na jo abati gwetwa assembly eja choke kiuria kwa ya kuthwa kiuria kira achokia atachoke kuringa noria assembly kana committee re mwitete ikwendaga abati gweta
aketerwa akathithwa kamite inquiry na riu kinya motion jo impeachment jo keja but tutumba ko thugitangwe oversight tutikutumira tools na process iria chiekindene katiba cha kwenisua executive ni gwitangugi na kejana ngerekana na county MCA bategwere buna ngavana akaugawe akethwa kirigirio ntububu butikeje ukinyanira ndene county Meru tetekeria na ni tetekeria Meru county karo Kiambu tetekeria Meru county karo Kirinyaga ukaja kwa mtu kwenda kuthithia oversight na tumire tools cha oversight chia kuinquire problem irero no kaya kwa sisi no te kuitanguge ora batere kuita na itutumire method ire batere gutumire kuthi impeachment but tetutumira siasa endo kwa personal issues kwaragania thirikari county government nkiripotra World TV Beta Muthuri Muriuki.